Menyebar lagu tak isi getutu hadat muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Imam Asy-Syafi'i. Nuturi Imam Syafi'i. Thonan ke? Imam Syafi'i. Thonan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Nyo Imam Syafi'i ketika niat berat nekun le urang cik ke putra nekun dalam kitab para ulama ke tulis kisah Imam Syafi'i mata riak jok buat anu Iraq dari Mekah Iraq nekun pak Imam Syafi'i nak esok kita di syurga berjumpa kembali. Jadi ana gekun menang hana nyemia katruk watewo kawo ju nyak be menang gekun nyemia katruk bulian mak ni atung ju be nan nekun menang nah Imam Asy-Syafi'i nekun nak hari ini engkau berangkat menuntut ilmu, esok di akhirat kita jumpa kembali. Luar biasa tidak? Luar biasa, wow. Imam Asy-Syafi'i ni abud minta ilmu. Ketika nebut Imam Asy-Syafi'i, yang sejarah Imam Asy-Syafi'i, ketika nebut Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang yang alim sehingga syair beliau dikenal di seluruh tanah Arab, sehingga para ulama yang pulang dari Irak selalu mengucapkan qala Imam Asy-Syafi'i bin Idris Asy-Syafi'i wa qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qala wa qala ditanya lima Imam Syafi'i gedinga hai sebenarnya Muhammad bin Idris itu siapa? Dengan bangga seorang murid menjawab, itu adalah guruku, ulama besar di negeri Irak. Nekul Imam Syafi'i ketahuilah sebenarnya itu anakku. Nyo kata tewo. Nepesan lima Imam Syafi'i, pak ulama tersebut kau kirim salam kepada Syafi'i, suruh pulang. Ni wo kita yang menyang dia lupa tenang dekat. Ada alih daripada tamat awamil pi lupa tenang. Ilang awamil kat tamat maknya jelebak baru. Ilang awamil kat tamat mak bajai baru. Imam Syafi'i biwo. Watenu wo Imam Syafi'i urang raya wo. Biasa menya urang raya wo, raya tiji, raya bungkuk. Ketika Imam Syafi'i pulang, semua penduduk Irak na yang hadiah sabuh unta, na yang hadiah 2 buah unta, na yang hadiah 4 buah unta, na yang hadiah 5 buah unta, sehingga mertuh unta nepuo oleh Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i katruk bapatasan negeri Arab Saudi, negeri Arab, nekirim anak murid biak bisalim kepada mak Imam Asy-Syafi'i. Pejit dalam sebenarnya dalam getanya hukum sepresnya hana menyatani wo le pu kunat expres putu pre surprise putu pre home atanya hana yang geyum menyati awau rumah pegah ile awai maklum singah wo bek terkejut urang rumah menyati ak menjame bak gop menantit wo pegah ile bek terkejut urang rumah kita nyokan purana ni surprise agak surprise hana pegah-pegah. Wow. Nyen buka pintu hana pegah-pegah bak mak. Hai mak. Pate kata baru sang-sang pedai hana. Imam Asy-Syafi'i sendiri kirim utusan. Assalamualaikum, waalaikumsalam bunda. Longnya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i titip salam. Imam Syafi'i telah berada di batasan kota Mekah. Jid menyamenan. Apa yang Syafi'i bawa pulang?
Ngetanya le ibu Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i nupuo harta luar biasa, unta murutuh nupuo. Engkau katakan kepada Syafi'i, aku suruh Syafi'i kepada Irak untuk menuntut ilmu, bukan mencari harta. Maka Imam Syafi'i tidak boleh pulang. Terus utusan Mbak Imam Syafi'i, kiban gepegah li bunda, gepegah li bunda, drone hana gebiwo li lima pakon karena yang nepuo harta. Manda pegahnya mana maknya, long pegah bak ibunda muno, long pegah drone nepuo ribuan ratusan unta. Ngecok unta li Imam Syafi'i. Menyatanya kok enggak tunang mak dekat. Ohnya ipitri kai wa daya orangnya. Putra ipuo, hai nam tamah mung mak jarau ipuo moto-moto long. Alhamdulillah ti anak long sabonya. Imam Syafi'i hana perle. Ketika tanya tahu hidayah adapun tahu dia amita ilmu kana moto Afanda, kana moto Syerfi, kana moto lagak-lagak aduh. Memang anak long tua. Kui yak beutnya yak beut. Pempeng ina. Imam Syafi'i hangget, mak Imam Syafi'i hangget tu. Ubena unta yang hadiah le urang Irak nemu sedekah mandung kepada urang Arab. Liah mensedekah gekirim dalam utusan. Terutusan kepada mak Imam Syafi'i, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah jawab le bunda Imam Syafi'i, putrana leng utusan Imam Asy-Syafi'i bunda. Putrana perle Imam Asy-Syafi'i kadruk bak patasan kota Mekah. Putra gepuo yang gepuo lema Imam Syafi'i kitab dan ilmu di dalam dada disertai akhlak yang mulia. Keun mak Imam Syafi'i menyamenan Imam Syafi'i boleh pulang. Apa bekal yang dibawa pulang? Ilmu dan akhlak yang mulia. Tanpa ilmu dan akhlak yang mulia, ibunda Imam Syafi'i tidak menerima Imam Syafi'i wo ugampung segala menyan merempok. Kitanya gedung dah awak tengok. Kitanya gedung ah. Sebab hanaga keun nak nyek yak buat dia tengah orang akhirat merempok lom. Hanaga keun menang ah. Gedung. Nah, gedung ah. Mantang gedung umah kata orang mutuah tu. Imam Syafi'i mudi. Kagepuo ilmu dan adab. Maka apa katanya? Kata Nabi apa? Al-ilmu al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ilmu tanpa adab akan binasa. Adab tanpa ilmu pun tidak berguna.